sanse de vie izayica umuntu agapfa ubwonko bukangirika. Ndaza kubabwira ukuntu nabihawe ngo ni uburozi, ngo niyo umuntu ngo ashatse gukira tuvuge ngo yeme ngo bizabiba nk'umuntu wamwoye isumu ngo yamara kumwe isumu ngo bikamugora kugira ngo bamurogore kuko ngo nukurogora ngo ubuzima bwe ntibuzabugaruka vuba. Ngo ni k'umuntu wese wabanje kwiha ibyaha kabikora kabireba ngo yagerageje kubivamo ngo asigaramwe isumu kugira ngo azozibuhe bizabigora mwisi y'umwuka. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo uzurinda umwana wawe ngo umuyobore inzira nziza kiryari akiri muto akura tarari isumu umurinde ubusambanya atarasambana. Ndaza kubabwira agasanse bazabita ngo ni sanse de faire quoi de goût to test. Vuga ngo to test nayo yamaze benshi. To do what? Abongereza nibo bazakavuga neza kurusha abafaransa. Abafaransa bazavuga ngo ni sanse de goût ariko abongereza bazavuga ngo ni to test. Vuga ngo kurabura kwishe imbaga y'umwami. Haleluya. Reka sobanura iki kintu. Iyo urebye pornography ndakubwira amagambo nayishuriwemo. Uri umugore kandi ufite umugabo cyangwa uri umugabo ufite umugore wowe ukavuga ko nta kibazo icyambere ngo kiza kikubaho nimugire ngo haleluya. Bibiliya ivuga kavuga ngo kuryamana kw'abashakanye ntikukagira ikikwanduza ariko ngo iyo ubirebye pornography ngo kubera impamvu izi ngo impamvu ya mbere bariya ngo barabasambanye kandi bari umuhungu n'umukobwa bataziranye bashitse bafata akazi kabi. Icya kabiri ni abantu bakorera mu isi y'umwijima y'abaeliminate ngo iyo barebye ngo biva mu buzima ngo bikaja mu bwonko. Nimugire ngo haleluya. Ngo iyo bimaze gufata ubwonko igitangaza cyambayeho ngo kubera kwico baba bakora ari icyaha kandi ngo baba bari mu myuka mibi y'abadayimoni. Ngo icyambere wirengagije yuko uwo warebye ngo ntimufite tayi imeze kimwe. Wabyumvise? Icya kabiri ntimusa. Icya gatatu ntimungana. Ngo birashoboka ko wewe wayireba uri umugabo wawe yereka umugore wawe yego ngo yarangiza ibyo yabonye muri filime akavuga ngo ini wanje ntibihari kubera ko uyu mugabo wanje ndore igo ni urubongi kariya ni gato ngo akakashakisha neza. Iyo kagiye umugore yaba ari muto tuvuge ngo yeme yabarebye umuntu ngo akavuga ngo kubera ngo ni umwuka ngo rero ngo ntabwo uba ureba ikija mu bwonko cyamara kikaguhindura umukoroni wacu bwaki ugashakisha. Abasambanyi dufite benshi bagoye banateye ubwoba ni abagore n'abagabo bashatse kandi apana abagore bazindutse vuga ngo bari kumwe kubereke macho yawo bitekerezo byabo babihaye umwijima na Satani. Kandi iyo Satani yaguhaye umwuka we akaza ibintu biri muri esprit y'abadayimoni bikinjira muri wewe ntuzutora zuba pubere harawongoze nariko niyama abakristo bazaja kureba pagani basona banyoko nda amafilime barebye barababyaye mwese. Nimugire ngo yeme abadayimoni n'imyuka mibi izishaka ngo yica abantu kandi biki ibinyujije mu bwenge n'amasheri. Yeme kampushka amakuru muzapfa ko nitangira haleluya. Ariko mana Imana duha akazi kagoye uza akazi ko kuvuga kandi rimwe ukazuvuga ibyo abanyamurenge badashaka ko uvuga. Nimugire ngo yeme ariko kumva umwuka n'ibyaguhatira kugira ute kuvuga kugira ngo urebe bake ukiza. Zamura amaboko tamabana pray. Iyo rero uri umukobwa ukareba ibidakwiriye ukareba ibidatunganye. Iyo uri umuhungu ugatunga amafoto
mwitonde mbereke manze mwitonde sinabwiye ko ngiye gukora gahunda nimugire ngo amen mu rubyiruko abazavuga mu ndimi n'umushama ko hejuru abazavuga muri za ruga umwe babiri mu bakobwa nta muntu uvuga muri ruga bakobwa kubera ko mugira complex ari okay zana mikoro muzana mikoro zibiri zani ya kabiri wa mwana w'umusore ari n'uyu cyangwa niho ngaye mwe okay nimugire ngo amen nimuhindukire murebe hano turakora ibintu bibiri tugiye kubanza gutanga haleluya ni buri imwe yogira ngo twumve cyane tuvuge ngo amen nitumara mwese n'abatazi kuvuga zaruka impamvu mwe naze kubaha mikoro nuko mwogira ubwoba bwo kwivugiraho nimugire ngo amen kubera ko mutazamubwira ndavuga muri ruga aba bafite mikoro ngo tuzadusubizanya bizabuzumva namwe muzivuge nimugire ngo amen ko mumva mufite kumasha abamashe muzamura bako dutanga haleluya mbere n'uwa kabiri haleluya turongera dusome teme dusome mu izina rya Yesu byakozwe n'intumwa 12 aravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye kandi ntimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishe kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose amen mwakira ijambo ry'Imana gatatu 19 dusome mu izina rya Yesu 3:19 haravuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwizi turuka ku mwami Imana amen none twarimo tuganira ijambo rivuga ngo kugira ngo
kugira ngo Imana ibone ukwibagirira neza. Nimugire ngo eme. Mwihane kugira ngo mukingure umuryango w'ivyo Imana yenda kwako. Uziko mbishurwa rya jambo ryambabaje cyane. Mutima ngo ko Imana iradukunda ikageza ku rwego ushaka kutugirira neza ngo ikabura inzira icamo. Tuvuge ngo eme. Uko nasanze Imana yagize ingorane zo gukena ngo kugira abantu neza, ariko ngo ikazi kabura yica, ikazi babwira ngo eme ngo mwakwihanye umugahindukira ngo kugira ngo mbone ukonza nkabagirira neza. Ndashaka kubagirira neza ariko nabuze inzira. Nicyo cyatumye topic nari nayihaye yavugaga ngo kwihana ngo gukingura urugi rw'ibyiza ku buzima bwawe, ngo kubyanga ngo ntabwo bisaba ngo usubire ukora indi formule ngo ubumaze gukingura ibyago ngo ni bibi ku buzima bwawe, kuko umuntu yamaze gukora ibibi kurya bahamagara ibyago kuri we. Nibyo eko topic noneho reka nzanindi turekayo dutange haleluya. Nimara hari za gahunda mbana umva ndi bukore, muzamura amaboko. Nova uyu munsi nayise ngo ni sujet de jeunesse. Buriya nari nahiye hariya mpabuze umushitsi araje kwicaza abantu, none nagize courage zo kubwiriza kurenza ibyo mwe muhamutekereza nibura nk'isaha imwe. Tuvuge ngo ene uzi courage nagize. Nabonye ubusore bwije, ubusore burinjira namera kujya Yesu yavuze ngo nariye. Tuvuge ngo eme. Wariye ryari ngo tutamenya, wari ufite ibijyo mu ishakoshi. Aragira ngo ya ngo iyo nkoza akazi ka Yesu iyo nkoza umurimo wa data ngo mbangize gute ngo nibyo byo kujya byanje. Yesu yahuye n'umugore w'indaya aranezerwa, aravuga ngo uyu munsi tuvuge ngo eme munsi ndavuga ubutumwa mvuye inyuma. Yesu yabwirije umugore umwe, aramubwiriza umugore aruharakizwa aremera, arwe rirukaja muhana, avuga ngo ngiye kuvuga amakuru. Yes, yuzura ibyishimo bitewe n'impamvu imwe gusa. Nimugire ngo eme. Iyo umuntu umwe azanye kuri Yesu bazana ibiryo yanga kubirya. Bamwe wabaye guti waje ukicara ukarya ngo nariye. Bavuga ati umutipe yari yibitse ibintu abona ko babiyobewe. Nimugire ngo eme. Arabwira ngo iyo nkoza akazi ka data, iyo ndangije gukora akazi amen off mbambazi. Nuko ariko ndibanga ngo abahungu n'abakobwa ntibancika barabyina nibamara kugwa gashuho basinzire. Nzabigisha strategy y'igitaramo ko ku munsi wa nyuma. Tuvuge ngo eme. None ntayo mvuga zakaba mujoreraho gusa mbabwira ikibazo bitale prioritaire, kubera ko uko basaza muzamubona barakangitse. Tuvuge ngo eme bazabagaya bagagira gute ariko kugira ngo bavuke akaba yabanje kumasha. Nimugire ngo eme naho gankaje agapanga kaje gahora gacyaye. Nimugire ngo haleluya. Ndaruwanza numva iyo umutima waje wera nzi ko ndayandi macubwa arimo kintu cyose nzangishira kwirayini gusa nkunda kimwe. Nzambwira abantu bagize impagarara ariko mwebwe nimugira impagarara umurimo wo kwihangana uzaba abandi. Haba ngo dukora akazi ko kwihangana, akazi ko kwihangana ndagakunda. Niko kaza iyo ngeze ku kintu kigoye nzamvuga ngo umutima ukambwira ngo naho imbuto yo kwihangana yishize, nuko ngahinduka umwihangana ivuga ngo ndi nihanganye. Nza nihanganira ibintu byose kugira ngo tuvuge ngo eme. Uzi ko unaniwe kwihangana ari wowe ugira ikibazo, abandi bifitiye amahoro. Basaze wowe wananiwe kwihangana, kubita ipepu yibwire ngo imbuto yo kwihangana nayo niyaje. Ndabwiriza none urubyiruko ariko n'abandi bose barumva, ndetse nari natekereje ko aribo dukora gahunda bonyine, ariko umutima waje kumbwira ngo ni rusange mwese turabakorera gahunda. Nimugire ngo eme. Sinzi cy'umwuka mpa ariko hari ibyo yari kwampishurira hariya nakomeza kubimanura. Ni ukuri murahabwa ikintu.
impamvu nari ko nsaba ngo mbite mpaguruka naje nari napanze agasirimba, ariko ako gasirimba kari selekisione murabyumva. Nukuvuga ngo umuntu wese w'urubyiruko, abakobwa n'abahungu bazi kandi muje hano mwese murajariye, kuko nagomba ngo ese mwari mwagera ku irevo yo guhagarara hano tuvuge ngo yeme mwanze muhagarare hano, mugomba kubyinira hasi iminsi mukabona gushikana. Ingorane twagize je mutima wambwiye ko abantu bari mu gufatwa bakagera hano igihe kitaragera, barangiza agahita bakubita mu mutwe bagapfa. Mwebwe murabanza mubyinira hano, umbwira ko agize nk'imyaka 3 nibura maze nko gusenga k'amafungo y'iminsi nk'itatu nk'inshuro nka 7 ndamutambutse zamuke barasetse rega masengesho nukubasiniya muzamuka urubyiruko rwose, ariko gusa navuze ngo muhagarara muhagarara hasi nabari abana nabonye buriya bwana butoya buri inyuma, muze namwe guhera ku mwana muturi muno mwese mutambuke ndavuga ngo nariye. Abandi bahagarara aho ngaho hasi nta kibazo, muhagarare. Sabu cyagisirimba jya cyari kigeze wahumvishe, mumanuke muje hasi ndabona mwamushaka ngo kuzamuka. Muhagarara abandi, muhagarara aho ngaho, muhagarare. Kwirinde kanisa ryiza kazi. Buriya bwa kadogo buri muhagarara aho ngaho, muhagarara aho hasi. Aba bari ku maesikariye kura nawo ubyinira ku esikariye, nimutibuka muravuga ngo nije wabiteye mwiki sawa ntahantu warugeze mutatane ntimwuzina meze gute, mwigira imbere mwegere barabakimenya, mwegere imbere
mubanze mwitonde mbereke, mubanze mwitonde. Sinabwiye ko ngiye gukora gahunda, nimugire ngo amen. Mu rubyiruko abazavuga mu ndimi n'umushyira amaboko hejuru, abazavuga muri za ruga 1 2. Mu bakobwa nta muntu uzuvuga muri ruga, bakobwa kubera ko mugira complex ari okay. Zana mikoro, muzane mikoro 2. Zani ya 2. Wa mwana w'umusore ari n'uyu cyangwa ni ngayi muhi. Okay, nimugire ngo amen. Nimuhindukire murebe hano, turakora ibintu bibiri. Tugiye kubanza gutanga haleluya nibura imwe yogira ngo twumve cyane, tuvuge ngo amen. Nitumara mwese n'abatazi kuvuga za ruga, impamvu mwe naze kubaha mikoro nuko mwogira ubwoba bwo kwivugiraho. Nimugire ngo amen, kubera ko mutazamubwira ndavuga muri ruga. Aba bafite mikoro ngo tuzadusubizanya bizabazumva, namwe muzivuge. Nimugire ngo amen. Ko mumva mufite kumasha, abamashe muzamura bako dutanga haleluya. Noneho rero turabikora gutyo. Hari umugabo umwe wigeze avuga gahunda ngo y'abagabo 3 n'umukobwa n'umufurere. Tuvuge ngo yeme, niko yabitanze mu buhamya. Aravuga ngo bageze kuri Gwerera, ngo bagere kuri Gwerera, ngo bashike, ngo basanga uruzi guzwe kandi bagiye gukora gahunda hakurya. Noneho ngo barangize baburaniga uburyo bambuka. Ndashaka kubabwira ukuntu abagabo bagoye. Nimugire ngo haleluya. Haleluya. Arangize umugabo arerekwa, ndango ni umugabo w'umfurero ko werekwa. Warangiza aravuga ati none ukuntu bimeze, ngiye kuvuga muri ruga. Yego, nimvuga muri ruga mwese muyivuge, nutayizi avuge. Cyakoze tugiye gusenga, nimvuga gutya ni gahunda umwuka mpaye, nawe uvuge. Dore gitangaza cyabaye. Umugabo aravuze ngo ende 3 ngiye kuvuga ruga ariko ngo ndi muyivuge. Iyo ni yamakuru, sibyo? Iyo muwaze mwireke ni yamakuru. Nimugire ngo haleluya. None umugabo arasenze. Abavuga bariteguye ngo baravuga mu ruga. Arangiza ari Bobelaniwa trash mega. Umukobwa ati pari maritati. Abagabo atari ku mugabo zamapfa kuvuga ikintu atayumva pi. Abagabo ngo bi. Umukobwa n'umugabo w'umufurero ngo ririri bama bazamuka tibu hakurya. Vuga ngo abagabo basigara badendeje hakurya. Hagati sawa, sinababwiye gahunda mukanga kwikora. Mwoge ni mutwagwa mutwa. None ayo makuru sinyababwiriye kubasetsa. Tuvuge ngo yeme. Amen. Mbabwira ngo mwumve ico ngiye kugira gute gukora. Nimvuga muri ruga nushaka uvuge buke. Tuvuge ngo yeme. Ariko nawe upfe gusherebanga. Umwana wanje ubwana butoye nibwo buzabuza bukambwira ngo pango karebu na gahungu kanje gatoye niko gatoye. Ati we bazambwira ngo na shading ngo muri kazana bya vorongoto. Simenye ibyo bya vorongoto. Ariko niko kuvuga ati bazamubwira ibyo agira ariko agasherebanga. Upfe gusherebanga. Ariko usherebange muri ruga. Siko turi kumwe. Kandanga indi haleluya yo kubamashiriza. Muzamura amaboko. None rero nzoza mvuga musubize. Ntamwe muri ruga. Mvuge musubize. Turavuga 3 gusa nimara mwica. Yo gutanga indi haleluya yo gutangira. Sabrama. Nimuje muzicara mwicara mwese.
waweza tu maneno ngiye kubwiriza kubera impamvu y'iyi kamera. Tuvuge ngo eme, ndabwiriza abahabumva, abatazumva baraduha cano bazoje kwitegera. Nimugire ngo eme, ukuvuga ngo ntaho rero umuhamu unshikira. Ndababwirije utumva neza azongera mubwirize. Nimugire ngo eme. Nuko ndetse nariko mvuganije ngo bayandike International Youth, bandike ngo ni la jeunesse, prédication de la jeunesse au monde entier ikwire, kuko ndavuga utuntu n'utundi. Nimugire ngo eme, keretse icumwuka tamba nico ntavuga. Topic nabihaye rero. Nimugire ngo eme. Ni topic ivuga ngo Bibiliya yatubwiye ngo mwihane mugire gute muhindukira. Ariko nahawe ngo guhindukira ngo bihereye mu mitekerereze yawe. Tuvuge ngo eme. Ngo binyuze mu nzira ngo yo kuvugururwa ibitekerezo. Kubera nasanze neza iyo bavuga ngo guhindukira suku, nimugire ngo eme, nashatse kuvuga ngo beginning, commencement yo guhinduka bihereye in your mind. Data pensée, si c'est comme cela. Nimugire ngo eme, bihere mu bitekerezo. Abantu benshi bagerageje guhindura ibyo abantu bareba, batahinduye ibyo batekereza, birangiza bibananiye. Umuriwe ibyo uzukora ukuza ugenda byahereye mu mitekerereze yawe. Nuhindura, si tu renouverais votre pensée, vous allez ni gute uzakira. Utarahindura imitekerereze bado ukingali ndani ya kifo. Ndashaka cyane ngo mvugane n'urubyiruko, mvugane n'abagabo, mvugane n'abagore, mvugane n'abakobwa. Nimugire ngo eme, mbabwire ngo nimuhinduke mu mitekerereze. Vugurugwa muri ibyo bitekerezo byawe. Kandange yarura nkazinga. Kapita nova. Nimugire ngo eme. Twongere eme. Nukuvuga ngo iyo umuntu akigira imitekerereze y'inzoga ntaco mubuza kuja mu kabari, ntaco mubuza kugira ute. Umunsi ibyo bitekerezo yabiretse nibwo azahindura. Iyo yatekereje ku Mana nico kiza gituma ahindura ibirenge, yamara akaja ku musozi akaja kugira gute gusenga. Nico kiza gituma aja mu mahombi. Zira mahombi nti yarayizi, ariko ndivyategwaga kuko amaguru yatogerayo. Vuga ngo mu bitekerezo nti byari bihaze. Nimugire ngo okine place ta hantu habaho kure cyane. Nimugire ngo eme, keretse aho utarigera wiyumvira ni kure yawe nubwo ho binyuma y'inzu. Nimugire ngo eme. Nimba imitekerereze itarahinduka, ntugatekereze ko ushobora kuja mu mahombi. Mu mahombi ni kure yiwawe. Natanga haleluya. Uzimbamba ari kure yiwawe. Sukutuye iriye pfo bazabita ngo niye kuri Murongwe.
oyayi utuye hano aka quartier bazakita gute? Songo. Utuye muri Songo hafi kanisa rya KDC 7e KDC, ariko amahombi yaho ni kure yawe cyane, kungana nuko uwo mari imyaka 10 utarahagera. Vuga ngo ni kure, ni urugendo wofata. Kadutangiye haleluya. Alogeres nukubango impamvu suko urugendo ukora rutohagera, bali mawazo imitekerereze yawe iracyafunze, tiravuguruka, tirabitabwa, tirabitekereza. Yo nimugire ngo haleluya haleluya. Twongere haleluya haleluya. Twongere haleluya haleluya. Kiza kimenyesha ko umuntu atangiye gukura mu mwuka niyo amaze gutangira guhangana n'urugamba go mu bitekerezo. Umuntu wese uzugwana n'ivyo yamaze kubona, abantu aho yari yaje mu isi y'umwuka, ariko uyu muntu atangiye imitekerereze mishe, ngo yatangiye kurwana urugamba rwo mu bitekerezo, ngo batangiye gutekereza ku bica Imana ishaka, kujya nibwo bagitangira akazi. Ariko Yesu niwe mwiza, nimuzamura amaboko nitangira indi haleluya. Twongere eme. Twongere eme. Twongere eme. Amen. Ashatse kubabwira ngo muvugurugwe mu bitekerezo. Paulo yandikira Abaroma arababwira ati yeme nimuhinduke. Bibiri ijambo ry'Imana niyo bari gusoma ku murongo wa 2 iravuga ngo nimuhinduke muvugurugwe mu mitekerereze yanyu. Nimuhinduke mu bitekerezo. Hayo mawazo mubamo nayahe? Mureke mbabaze, ninde woza atekereza gusambana guhera mu gitondo akageza saa 12 yarangiza ntasambana? Ninde muntu woza wirigwa atekereza kwiba, agatekereza irari ry'ibyo adafite buri munsi yabibonera akanya ntabinyuhure? Nimugire ngo haleluya. Bitangirira mu mitekerereze. Icyo utekereza nicyo kiza kiva mu icyo ukora, kandi icyo ukora nicyo kiza kigaragaza qualification, kiza kigaragaza character, kiza kigaragaza identite yawe. Nibiryo uzukora, bijyo uzukora nibyo uzutekereza, bijyo uzutekereza ni wowe we. Kubera iki udasenga? Kubera iki utotekereza gukora neza? Kubera iki utobona undi muntu ukabona ko ari icabuze ngo ukimu? Vuga ngo biri kure y'ibitekerezo, mbali n'amawazo. Lango senide. Reka ndange yarura zingahe nindangiza ndagenda mabwira utuntu n'utundi dutoya cyane, ariko nkeneye gukiza uruziruko. Muzamura amaboko. Yes, twasanye hano jewe ndi icombo cye, ntimunabone se mahoro. Vuga ngo Yesu wamuzanye, kandi Yesu yaduhaye misiyo. Yaravuze ngo cyo n'ubu mugende mubamwerekagire gute abakisi aho twebwe gusa ukunguko bimpamba bwira ko ndabereka Yesu kugira ngo agire gute abakisi. Hari ikindi je nokora, je ndaco nokora, ariko imbaraga z'umwami Yesu zigenderera ubugingo bwawe. Nimugire ngo amen. Uyu munsi uvuguruke mu bitekerezo, usobanuke, uhindura imitekerereze. Hari agatopiki tuvuge ngo amen. Nigeze mbabwa ngo mal utilisation du sens. De sens, si c'est de sens, si de quoi je ne sais pas comment on dit. Nimugire ngo amen. Iyo ngo umuntu atangiye gukoresha, kuko nasanze ngo les 5 sens buriya ngo nizo zitanga icyerekezo cy'umuntu. Nimugire ngo amen. Nutwo tuntu ngiye kubabwira. Nukuvanga icyerekezo cy'umuntu kiza kiva muri izi sense zitanu. Umuntu azayanga cyangwa agakunda cyangwa agakora biturutse mu bintu bitanu. Ikintu cya mbere ni ibyo areba, icya kabiri ni ibyo yumva, icya gatatu ni icyo akoraho, icya kane ni icyo atesitinga azaraburaho. Nimugire ngo haleluya. Icya gatanu cyitwa gute? Impumuro. Impumuro niyo yananiye yaje nyuma.
iyo yari kwimbwira ngo impumuro, ngo umuntu wese azayumva impumuro bingana nuko akunda, nimugire ngo eme. Kuvuga ngo wewe icyo wamaze kuba cyo ngo wujuje muri we, uri impumuro y'urupfu cyangwa uri impumuro y'ubugingo. Gusa ibyo reka nkireke, ndababwira zine nimara mpushuke nkomeze mvuga atundi tuntu n'utundi twishabizera ino mwisi bahinduka iby'Imana idashaka, kandi Imana ashaka ngo babikishaka. Nivuzamura amaboko. Samani haleluya. Twongere haleluya. Twongere haleluya. Twongere haleluya. Number 1, yishe urubyiruko. C'est sens de vie. Sens de faire quoi? Ibyo bazabareba. Nimugire ngo eme. Tumamona abana, tumamona abasore n'abagabo bamwe n'abagore bamwe hano. Nimugire ngo haleluya. Bazabareba ibintu umuntu atoreba ngo abeho. Gusa iyo birebye n'urupfu bita bitanga icyerekezo. Nimugire ngo haleluya. Zambwira abantu sinza menye ko bazabumva Imana, kandi nasanze ikibazo twagize gikomeye kandi ngo kiremereye, ngo nuko twabyigishijwe na benshi ngo bavuga ko bazi Imana, kandi abenshi ngo bafite amatitira akomeye. Ejo bundi nasanze umugore muri Kenya, ono umugore wa pasiteri, ngo hayigisha abagore ngo bazoza bareba pornography, ngo muzoza muri pornography murayize filime bisa ngo muzoza muyireba ngo wereke n'umugabo. Iryo ni isomo yari kwatangira mu ikanisa. Mes chers frères, mureke mbabwire ibintu bitanu. Ndababwira ingaruka, tuvuge ngo eme, zo kwica ubwongo, zo kwica iki ubwongo, ibitekerezo bigapfa kandi wawugenda kandi wewe utabizi. Nimugire ngo haleluya. Kandi ukazugenda ni fier ukavuga ngo qu'est-ce que je fais, nagize gutese, hari cyo nakoze kuangalia tu. Ariko ijureba bija muri memoire, hazaba ikintu bazabita ngo ni reproduction de mémoire. Niyo memoire imaze kwakira ibintu bibi cyangwa byiza izibigarura. Iyo bigarura rero bizabivamo icyo bita besoin. Iyo bimaze kuba rero besoin, hari cyo abafaransa bazavuga ngo ni chercher moyen de satisfaire le besoin. Umuntu rero est-ce que batumva igifaransa bazobwira gute? Nimugire ngo eme. Nubwo ivyo warebye bigira akantu ko kugaruka, tuvuge ngo eme. Mu kugaruka rero biraruha ngo bigahinduka icyifuzo. Ngo iyo bimaze kuba icyifuzo, ngo cyagiye ngo abasigaye intambwe imwe ngo yo gushaka ubujuke muracaci fuzo. Reka mvuga abagabo n'abagore, yego ibo bavuga ngo bo ntibibareba kuko bo barashatse. Ndakubwira amapepa 5 n'atanu n'atabatanu arabatatu cyangwa 4 ari muri ico kintu bahaba bigisha, kandi mwarakiyobotse. Nimugire ngo eme. Ubundi umuntu amaze gukizwa aza selectionner tout. Nzambwira abantu ngo jewe sinokwemera ko umuntu wakijijwe wumvishe Yesu, tuvuge ngo eme, muri telefone muri memory card atungamo akarembo kavuga ngo sintora gatotsi iyo ngutekere cyangwa ukamuvuga ngo agakecuru kanje kandekere nagakunze nkaruzi. Twabona ni toxic. Sindagera kuri sens de lui, ndaza kuyivugaho. Nimugire ngo eme, ndacyari kuri sens de vie, ndacyari kukureba. Umvukundu Dawudi yavugaga wari waramenye ibintu, yakazavuga ngo mwami ngo ukebura amaso yanje kugira ngo atareba ikibi. Nimugire ngo eme. Erega umunsi umwe byamukoze uriya mugabo reka azavuga Imana arayizi, kandi azi na Satani. Umunsi umwe yararungurutse, kurunguruka Dawudi yari afite abagore, yari afite inshoreke. Nimugire ngo haleluya. Kugeza ubwo Imana kwimubwira ngo ariko Isiraheli yose ntiwari uyihanguriwe kubera iki wagiye ku mugore wa Uriya. Wabitekereje ute? Ariko tavuga ngo c'est sens de vie. Sens de vie yamukoresheje n'ukuri nusoma. Dawudi ndiyagize umugambi wo gusambana. Dawudi ngo aribambura ngo atangira kugenda genda, yari muri rwaziri agenda genda. Icyakora abasesenguzi bazavuga ngo yari yataye akazi ngo cyari gihe cy'abami cyo gutabara, ngo iwe ntiyatabara kandi cyo gihe ngo abami bagaza batabara, ngo arangiza arisigarira ahura n'ingorane. Umva ikindi ngorane nimwe, nuzoza ubona utagiye mu gikogwa cy'abanya abandi bagiye mu ca Yesu, uzumenya gushobora guhura n'amaksidi muhira. Basigaranye n'abagore bose n'abakobwa ndetse n'ifaranga bazazicyo. Nimugire ngo haleluya. Wotegwa ukaza witabaza bagiye kare.
bwira mugenzi wawe ngo tukisigarire uzujana n'abandi yo bagiye niba aja mu gitaramo nawe aja mu gitaramo wewe niki usigaye wawubwira gute uragumusereraho ako karenge kazagukoraho nimugire ngo eme Dawudi yisigariye ngo ararunguruka arareba n'ukuri kwarukugira ngo yamarangiza muka Uriya ngo ahayoka ijisho agire ngo ari kureba biramunanira arongera arahengereza bwira mugenzi wawe ngo guhengereza n'icyaha nimugire ngo haleluya noneho ariko umugabo yaratangaje noneho ngo areze Satani atahiwe ataha mu mutima we abagore be bose arabibagirwa yibagirwa n'ikindi ngo yifuza muka Uriya ahamagara umugaragu aramubwira ngo genda uzanire uriya mugore umubwire umwami araguhamagaye araza barasambana atwara inda mare gutwara inda ntibizahekera aho atinya ko icyo gisebo kizamubaho Uriya agarutse umugabo we yakoze ni ukuvuga ngo icyaha cy'ubusambanyi kiza kibyara ibindi bizaha bishamikiyeho biteye ubwoba ariko hari umugabo umwe washuri icyaha cy'ubusambanyi aravuga ngo icyaha cy'ubusambanyi kiza gihumira ubukristo timuzamubona abahungu bose baza basambana bakabyina hano kugira ubukristo bwabo bwarahumiwe vuga ngo buravumye sinomenya uko mbivuze ariko nuko kantange rero nkazirindwe statu nuko nguko nimugire ngo amen twongere amen twongere amen Dawudi kureba kwamukoreye ibara ibintu rero nivyo nako nshaka kubasobanurira nimugire ngo amen kintu nako nshaka kubareba muzamureba ibiki hari umwana umwe nigeze kubona sanga aha muri ekraye hari ikigore kizibushe cambaye imbaraga sengeri kuna ko mbona igituza cyose hanze umutima wamubwira ngo ugenderere uyu mwana tuvuge ngo amen umubwire ko afite ingorane ikiko kigore kizibushe gucya yakundiye kigusaguma kukireba kandi suwe mbona atari na nyina n'abashikibe ndabazi uyu ninde nigeze kubona umuhungu umwe shaka kubabwira gusa kureba tuvuge ngo amen ashira kuri profile urebe profile sizi ibintu mbamo nimugire ngo amen ndakanda gucya ariko akakobwa kari keza ino nimugire ngo amen ina ndamamuhamaga ndamasha uyu mukobwa washize kuri profile yawe ninde ni fiance wawe ni igiki arambwira ngo ni mushikiwe ariko suwase ndamubwira ngo mukureho arambwira ngo ubu nyine ngo hari abantu abagabo n'imbari batanu bamaze kumuhamagara mbaho ko bamusaba nimero ze vuga ngo akaga ndavuga taho uramugurishije rero so uwo mwana simpano mva ko afite fiance kurashira uyu mwana usa gutya kuramushira gute kuri nane abantu bamwe bagira n'ubwengeje ntazamenya tuvuge ngo yeme ibyiza byiwe byose kuri stati ngo pa ufite ubwenge bwo muri nosi ya none urayizi uwabonye amanota menshi kapu umugore yabyaye bazaguhinguranya abo guhawereka nimugire ngo ti amakuru ugiye kubabwira nuko nguko nimugire ngo amen twongere amen sanse devi izayica umuntu agapfa ubwonko bukangirika ndaza kubabwira ukuntu nabihawe ngo nuburozi ngo niyo umuntu ngo ashatse gukira tuvuge ngo amen ngo bizabiba nk'umuntu wamwoye isumu ngo yamara kumwe isumu ngo bikamugora kugira ngo bamurogore kuko ngo nukurogora ngo ubuzima bwe ntibuzabugaruka vuba ngo ni k'umuntu wese wabanje kwiha ibyaha akabikora akabireba ngo iyo agerageje kubivamo ngo asigaramwe isumu kugira ngo azobyibuhe bizabigora mu isi y'umwuka nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo uzurinda umwana wawe ngo umuyobore inzira nziza kiryari akiri muto akura atarariye isumu umurinde ubusambanya atarasambana ndaza kubabwira agasanse bazabita ngo ni sanse de faire quoi de goût to test vuga ngo to test nayo yamaze benshi to do what abongereza nibo bazakavuga neza kurusha abafaransa bazavuga ngo ni sanse de goût ariko abongereza bazavuga ngo ni to test
vuga ngo kurabura kwishe imbaga y'umwami. Haleluya. Reka sobanura iki kintu. Iyo urebye pornography, ndakubwira amagambo nayishuriwemo. Uri umugore kandi ufite umugabo, cyangwa uri umugabo ufite umugore, wowe ukavuga ko nta kibazo, icyambere ngo kiza kikubaho, nimugire ngo haleluya. Bibiliya ivuga kavuga ngo kuryamana kw'abashakanye ntikukagira ikikwanduza. Ariko ngo iyo ubirebye pornography, ngo kubera impamvu izi, ngo impamvu ya mbere bariya ngo barabasambanye, kandi bari umuhungu n'umukobwa bataziranye, bashitse bafata akazi kabi. Icya kabiri ni abantu bakorera mu isi y'umwijima y'abaeliminate, ngo iyo ubarebye ngo biva mu buzima ngo bikaja mu bwongo. Nimugire ngo haleluya. Ngo iyo bimaze gufata ubwongo, igitangaza cyambayeho ngo kubera ko icyo baba bakora ari icyaha, kandi ngo baba bari mu myuka mibi y'abadayimoni. Ngo icyambere wirengagije yuko uwo warebye ngo ntimufite tayi imeze kimwe. Wabyumvise? Icya kabiri ntimusa, icya gatatu ntimungana. Ngo birashoboka ko wewe wayireba uri umugabo wawe yereka umugore wawe, yego, ngo yarangiza ibyo yabonye muri filime, akavuga ngo ini wanje ntibihari, kubera ko uyu mugabo wanje ndore igo ni urubongi kariya ni gato, ngo akakashakisha neza. Iyo kagiye umugore yaba ari muto, tuvuge ngo yeme yabarebye umuntu, ngo akavuga ngo kubera ngo ni umwuka, ngo rero ngo ntabwo uba ureba ikija mu bwonko cyamara kikaguhindura umukoroni wacu bwaki, ugashakisha. Abasambanyi dufite benshi bagoye banateye ubwoba ni abagore n'abagabo bashatse, kandi apana abagore bazindutse vuga ngo bari kumwe. Kubereke macho yawo bitekerezo byabo babihaye umwijima na Satani, kandi iyo Satani yaguhaye umwuka we akaza, ibintu biri muri esprit y'abadayimoni bikinjira muri wewe. Ntuzutora zuba pubere haraongoze. Nariko niyama abakristo bazaja kureba abapagani, basona banyoko nta mafilime barebye barababyaye mwese. Nimugire ngo eme abadayimoni n'imyuka mibi izishaka ngo yica abantu, kandi biki ibinyujije mu bwenge n'amasheri. Kampushka amakuru muzapfa ko nitangira. Haleluya. Ariko mana Imana duha akazi kagoye, uza akazi ko kuvuga, kandi rimwe ukazuvuga ibyo abanyamurenge badashaka ko uvuga. Nimugire ngo eme ariko kumva umwuka nibyo haguhatira kugira ute kuvuga, kugira ngo urebe bake ukiza. Zamura amaboko. Kamabala pray. Iyo rero uri umukobwa ukareba ibidakwiriye, ukareba ibidatunganye, iyo uri umuhungu ugatunga amafoto y'abakobwa bambaye ubusa, ukareba amafilime y'ama pornography, ni ukuvuga ngo kuraroga ubwongo, kuriroga ugiye kurogwa. Muri mbyara byo ngo sirogwe na dunia. Iyo nisi bihaye kuroga, iyo bimaze kwinjira muri wewe kubikuramo biza bisaba ubugomboro bukomeye, kandi wewe gihindukije aribu abandi ari amahoro. Kubera iki? Kandi nta kindi kintu kiza gikamura umwuka kimbaraga mbi yinjiye mu bitekerezo. Topepa wewe kama ni ujana, nimba ushaka koko kuzagira avenir nziza, ikintu cya mbere planification. Il faut avoir ce qu'on appelle le plan. Nimugire ngo eme ugomba kugira amahame y'ibyo utoreba n'ibyo woreba, ugomba kugira amahame yaho wicara naho utokwicara, ugomba kugira amahame y'ibyo uvuga n'ibyo utovuga. Hari abantu benshi akanwa kabo ni nka pubere ntakitazagicamo. Ibyo uvuga bigira impact ku bwonko bwawe. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo ntukicarane n'abakobanyi. Uzi iki biyakubwira? Ibakubwira ngo uramenye usitegere sikio maneno hayo, uramenye ntukicaraho baganira gusambana, kuko bizaguhindukira ijaribu. Ejo bizaguhindukira ijaribu wari amahoro. Kubera iki? Umetega lisikio. Kapa lova
ndabizi benshi barananiwe kandi bananiwe benshi batasambanye ariko bananijwe n'ibyo babamo mawazo yao imeharibika imevunjika mu cyimbo cyo kumva Imana uzawumva abakobwa kwa matwi nasanze mutima arambwiye ngo iyo umuntu atumva Imana ngo hari ibindi azayumva ngo nta muntu batazayumva nimugire ngo yeme iyo mama twatuzana tukaba ngo le bar de dish ngo na ishuri wakakana uzugira ngo ni Imana twatwumvishe nasanze ngo n'umupagani umuhungu w'umunebwe ngo azayishurirwa maniyere yo gutereta abakobwa ngo Satani akamuha ubwenge ngo akabimushurira neza akigisha abandi uko aba bose abahungu bamwo inzoga vuga ngo bafite ba trainer bafite bande vuga ngo bana mwalimu bana nini abakobwa b'abasambanyi bose bafite abarimu babo kandi iyo bagendanaga babivuga batazi ko baba babibaha babishiraga mu rwenya no mu magambo asanzwe ariko kwari kugira ngo byinjire neza nibimara kukwinjira biguhindukirije aribo numara uzamera ngabo papa nukuvuga ngo rero iyo ugendana n'umuntu uvuga ibyo utemera acana naye gira mugenzi wangu tengana naye chana naye kuko ni mulozi anakuloga umejilega mwenyewe umejiloga mwenyewe yewewe umejiloga kwa nini wewe kundi lako unalolitega masikio haliwezi kukuruhusu kuingia mbinguni kwa sababu ni jaribu lako usipoepuka jaribu hilo utaangamia nimugire ngo haleluya haleluya twongere haleluya hari Mungu nasanza avuga ngo iwe ngo ariko avuga ngo azo testing ibyaha ngo narangiza ngo azabone gukizwa ndaseka ndavuga ngo izo tubizisha tuzije ari bindaya zigira tuvuge ngo yeme umuntu wese wari maraya agira ikigeragezo kirenze cyawe kuko ahora kumbura iyo yavuye kikamubereje ari bucane ariko wowe Imana yarinzi ukagera muri no myaka ukiri umwana utaraja muri ibyo bintu ushatse kugira ngo ubuzima bwawe bube bwiza wo kwirindira ubu ngubu ntumere nko wamwoye isumu wawe wivuza papa no fari gari nimugire ngo eme twongere eme twongere eme atukuzwe Yesu nimugire ngo eme amen umuntu wagiye mu byaha akabivama akagaruka ikinda kurusha ni kimwe akurusha kugira amajari baremereye kuko ahora ageragezwa n'ibyo ariko wewe biroroshe cyane nubwo biza bica mu bwenge ari akantu koroshe kuko hakuwaye kufanya hayo to test abantu benshi bari muri science de test kurabura bakavuga ngo naje none je nzavuga ndakurahiriye nurabura bishobora kukuvira mu rupfu takara ubu napfuye nimugire ngo eme gusa ikibazo nuko babigusize mu isumu n'igihe cyo kwivuza bizakuvuna bizagira gute garukira aho ngaho utaraba imbata icyo muzamwumva bavuga ngo ni imbata y'icyaha ni umuntu ugeze ku rwego adashaka icyaha ariko icyaha kikamukoresha mu yandi magambo ntabishaka mu mutima ariko kubera ijo yakoze kubera ko yabyitoje byaramunaniye azarararira bwaca mu gitondo akazindukayo kubera iki ni imbata niki ni imbata ya Satani Bibiri zivuga ngo iyo umuntu amaze kuneshwa ikintu cyose kinesheje umuntu ngo kiba kimaze kumuhindura imbata yacu nukuvuga ngo uburi esclave nimba ari ubusambanyi nimba ari ubujura nimba ari inzoga uburi esclave yazo umuntu akarararira ngo bamwiza amafaranga akarararira ngo bamukubitiye muri bar nukuvuga ngo bwaje kwira vuga ngo akisangayo vuga ngo wanike imbata so des esclaves les esclaves de diable noir nimuzamura amaboko twitangire haleluya haleluya nimugira ngo amen amen twongere eme twongere eme. There is another senses bayita ngo autre sens ngiye kuvuga iyo ngiyo ni maraso nje kutunga nimugire ngo haleluya 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 esko turi kumwe esko muri cyantegereye reference voir à YouTube uratubwira cyane nimugire ngo eme wasinzire ndi mukoreho muzamubwire ngo reference nimugire ngo haleluya twongere tuvuge ngo eme twongere tuvuge ngo eme indi sanse mwakinishije kandi gamza mwa mutubesha ngo muri abanyamuke vuga ngo sanse de touche
Ça c'est de faire quoi? Ça c'est de toucher. Malele à toi. Nimugire ngo tutaje. Kandi izakumenyesha umuntu ko ageze ku rwego rw'ubupfu ruheka. Tuvuge ngo ni ça c'est de toucher. Azaza gucya musohotsa angaha muzagerageze kureba abapfapfa nimusohoka angaha gucya tuvuge ngo azofata uki umugore namuramutsa uzatangara wabona hagira gucya ese we ntamenya ko ari kwikanisa avuga ngo ubupfu bwaramurenze nukuri nimbagira gukoko cyangwa se yamukutangaga mwizina rya Yesu vuga ngo ubupfu bwabaye bwinshi tahayibuka wayi iyo umuntu neza amaze gufatwa n'abazimu nimugire ngo akaboko ke kaza kaba sans contrôle azakora gucya umugore cyangwa umukobwa kwibera gucya muba akikanga kavuga ngo ayikabaye agapfu nimugire ngo vuga ngo tutaje tuduwate tutushe kamusangaga umukobwa n'umuhungu bafatanye uke ko baramagana ngo nabanyamuke ngo bageze ngo turi Uvira on va dire des signes contraires faire quoi? Ça tire. Alors, vous voulez l'attiration. C'est ce que vous voulez. Parce que nous aimons. Good. Oh, nous avons la discipline nk'abana biki b'Imana. Iyo umuntu ari umukristo aza kontrole ibyo areba, ibyo yumva, ibyo akoraho, ubuzima bwe bukaba bunonosoye butarimo umugayo. Cyo gituma birizi vuga ngo twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagira gute bagabura ibyayo. Kura turirimbira twamara tukakubona mu muhanda wajendebutse usa n'uwataye ubwenge. Hari udutwenge tumwe umuntu uzareba umukobwa akavuga ngo karaga twenge gafite uburayi. Habe n'utwisa. Gatwisa. Wayo maso. Reka nitangira rero twirukana abadayimoni nimuzamura amaboko. Dio! Papa! Lova! Abasaza n'abakecuru mwihangane uko hano ko turavura. Nimugire ngo uko turasa n'abari mu bitaro. Igihe kimwe nigeze kubwiriza urubyiruko mwe mwahuye inyigisho z'urubyiruko zaragiye. Nimugire ngo igihe kimwe nigeze kubigisha ndabigisha ndangize ndaryama naratangaye. Umwuka nuwa Yesu. Nimugire ngo amen. Nama mbona bukeye ariko rari yantumiye. Nama mbona ko abana b'abahungu bamabanza imbere bambaye uniforme barafite y'umweru. Nama mbona ko baryama. Ngire gucyo. Nama mbona afite passe mu ntoke. Bamambwira ngo dupase. None ndagoroba. Sinarinzi kumwuka sare pasa abantu nimugire ngo amen. Ukabagurura hari abantu bari mu dufuti utuzingazinga basabwa kugororwa. Nimugire ngo amen. Mukabashira mukabagorora. Ukagorora umwana w'umukobwa akarwa kagororoka. Ikinyoma cyose cyisi kikamuvamo. Agasigarana amahame y'ubwami. Iyo umuntu afite amahame y'ubwami nimugire ngo amen. Azatora aho yicara hari kibanza tukwemera kwicaramo. Harantu bamubwira ngo twice akavuga ngo no nimugire ngo amen. Ubundi nari ngiye kubigisha kandi mbona ko tinda ngiye kubigisha kuri fiançailles nimugire ngo haleluya. Ubundi iyo umuntu yakijwe neza taza funga inguni taza aje ahantu mu mwijima hotera urusaku mu bantu tuvuge ngo yagiye kwicara azayicara ahantu hari tambarare agaragara avuga ngo izanje ni umuco nta mwijima ugize gute ubirimo. Kandi ndetse nuko ari isi n'abadayimoni babakujije ntabwo woja kubonana n'umufiance wawe wenyine ubwo ngubwo ugiye mu yandi makuru ugomba kujana inshuti yawe wizeye siko bimeze. Ashaka nimba ribanga kubaza akicara hariya nawe ukicara hano ntakiba ariko ayandi yose ni amanyanga. Vuga ngo manyanga vuga ngo manyanga
nicyo gituma mwese mufite icyizere gike kubera ibibazo mufite tupata. Reka ntange haleluya nimara nkomeze. Ese kwa makuru yariyo guhinduka ukavugurwa hehe mu bitekerezo. Ibitekerezo bitarahinduka ngo bihindukire, n'ukuri ndakiza kikuriho, nta n'ikiza wakora. Twese tuvuge ngo amen. Turacari kumwe, nimwongere muvuge ngo amen. Twongere tuvuge ngo amen. Twongere tuvuge ngo amen. Muracari maso mbabwira ndi mahama 3. Ngiye kubabwira mahama 3 y'umukristo wamenye Imana, umwana uzi Imana. Ayiwe kandange haleluya nuko nguko. Zamura amaboko. Tepa lo fari tanto tepe pampai kene kololo. Nimugire ngo amen. Ihame rya mbere Bibiliya ivuga ngo iyo utsije imbere y'umunyabyaha ngo abameze nk'iriba ritobamye kandi ryandushwe. Mutegere kandi ndasubiramo. Izivuga ngo iyo umukiranutsi, iyo umukobwa wamenye Imana, iyo umuntu wamenye Imana ngo yiyoroheje imbere y'iki y'umunyabyaha ngo abameze nk'iriba rigize gute, ryatobwe kandi rigize gute, ryanduye. Iyo wakijijwe ihame rya mbere nimugire ngo eme, bwira mugenzi wawe ngo nukutiyorosha. Gasanga umukobwa ngo numuyumbe kajende butsi imbere y'umupfafa igihungu cy'ikirara muri quartier bose bazi. Kamusanga woroshe, kuroroha imbere gute, woroshe ute. Bazababeshaga ngo yobari chance ya nta chance iraho, vuga ngo hari amapepo. Kwiyorosha n'intwaro y'amapepo y'abadayimoni. Umuntu ufite Yesu asavuga ngo umukristo agahagarara nk'umukristo. Tuvuge ngo eme, abafite amahama agenderaho ndakukwe. Iyo ngo umukristo, iyo umukiranutsi yiyoroheje Imana ngo itibona ngo ryari nkiri bari kwa amazi yanduye ndetse ngo yatobwe, ntawo yamwa ntawo yaku. Nako kambabwira irindi, abasinziriye mubareke muzobahe reference. Nimugire ngo eme. Samura amako dutanga indi haleluya. Twese tugire ngo haleluya haleluya haleluya. Twongere haleluya haleluya haleluya. Twongere haleluya haleluya haleluya. Kintu nashatse ko mutunga mufata ni kimwe n'amahame y'ubwami mukiri abana bato. Ese kuratekereza ngo nutangira kumwizo gungana gutyo, ejo nta avenir nta future fitiru ufite. Nimugire ngo eme, kubera kuzahinduka gasinzi kadafite nico komarira urugogwe, udafite nico yo kwizererwa kimwe kandi wabitangiye ari imikino. Ubu nyine abahungu benshi batangiye kwiga gatabi bukeye, babaye abamwara umugu umwe nariko mureba kuri YouTube, abagande baba mukinisha yarabaye umusazi kandi ni mwene wanyu, kandi ahinduka ubusazi n'ikimogi, kumwe ikimogi biyobya bwenge. Ibyo uhawitoza reka nkubwire ntabwo bifite ingorane none, ariko fitire yawe nibwo uzamenya icyo wakoze, nibwo uzamenya icyo wakoze. Wa mukobwa we wa muhungu uhawitoza ubusambanye uyu munsi ukiri umukobwa, ndakurahiriye ngo nubwo uzubaka uzaba indaya. Umugabo umuhungu usambana akiri umusore azasiga umugeni akaja gutereta. Kubereke vuga ngo ni toxique, yamaze afite isumu yarangiritse. N'umuntu umaze gusambana n'abakobwa 100, hari umuntu batubwiye mu gitondo bafashe za kamera gusa bamufasha asambana, bafashe amaze gusambana n'abagore 400, ariko isi yavuze ngo ni umwere. Ariko isi yandangaye, isi ngo yamushanye mu rukiko ngo iravuga ngo ni umwere kuko abo bose ngo bamufatanye ngo nta mwana urimo. Vuga ngo ariko n'abagore bafite abagabo. Totela ngasanga koko rumva bina makuru. Ile toxique no kuvuga ngo ararose, umejiroga mwenyewe. Papa kurogwa umuntu asarogwa mu bwonko.
nimugire ngo amen. Be renew in your mind. Vuguruka mu bitekerezo, utekereze neza, ukunda ube mwiza. Pasipo sino vous allez tomber en faillite. Nimugire ngo amen. Nimba mu Gifaransa bavuga ngo ni soit renouvelé votre quoi, votre pensée. Hindu izubamo wega ntubizi. Ariko umuntu muririmbyi yavuze ngo nayo mawazo yagiza tupu hayatapata nafasi humu. Kuna watu wengi wanaishi ndani ya mawazo ya giza. Hawana saa ya kuwazia mema, hawana saa ya kuwazia Mungu, hawana saa ya kuwazia yaliyo na faida kwao, bali wanawazia mambo mabaya tu. Ni usherati, ni masengenyo, ni uchuki, ni wewe unagiza mawazoni mwako. Omba Mungu, wewe sogelea Mungu ili umuombe apate kubadilisha mafikara yako. Kama sio hivyo, umejaribiwa kweli, mwisho wako ni mbaya, kwa sababu mawazo yako amechafuka sana. Kama bwirisho mwokora muzamura moko ntange haleluya. Ketalala langas uruziriko rwari nyumva ni mugire gute tuvuge ngo eme. Mwebwe simbagire ruhu ukumbaye hano kwezi twoba dufite team ifite intambara kubera kera ko yatangiye gushambura ibintu. Nimugire ngo eme. Ariko yo bari sisa ndayireba irimo abana b'abakobwa bamashije n'abahungu bamashije badafite uducenga mu mutwe. Tuvuge ngo eme. Naje nkabere ku murongo Yesu yaduhaye, nkabwira ngo voilà le principe d'un chrétien. Nimugire ngo eme. Reba ko bazabagenda, dore ko bazabahagarara, dore ko bazabiyumvira, dore amahame yabo mwisi bazabagenda bameze nk'ikinege. Nimugire ngo eme. Umwanditsi yavuze ijambo rikomeye, yavuze ngo kandi ndimwishuranye niki nabikige. Iyo umuntu yakijijwe ntazarebera ku bandi, ntazareba ibigezweho, agira ikibazo kimwe gusa kiza kivuga ngo siki Imana iragishaka. Iki ni ubushake bw'Imana, niyo question ye gusa. Iyo agiye kwambara ntazareba style igezweho. Tuvuge ngo eme. Azavuga ngo saka gastire uko hagarara mu ikanisa. Nimugire ngo eme. Cyubahiro cyogarukira Imana cyangwa no isebye. Amahame ntazarebera ku bandi kandi ntimwishushanye n'abandi nabikige. Vuga ngo abikigihe baragoye. Abikigihe bafite imvugo yabo, abikigihe bafite imyambarire yabo, abikigihe bafite imirebere yabo, abikigihe bafite uduconjo. Ariko iyo wahisemo gukurikira Yesu, tuvuge ngo eme, uzugira amahame atigana abikigihe. Amahame yawe abari niyo. Kuko isi Yesu yayidutumyemo ngo iturebereho yo kugaragara, kuruta inyota yo kwiyerekana, kuruta inyota ya sikse. Ukazivuga ngo man sinshaka kumenyekana, ahubwo ndagusaba ngo je nyubaka umwami Yesu iminsi yose. Sinshaka ko abantu bamvuga Mana we, ahubwo icyo shaka nuko ijuru ryo jodi yari kashe. Nimugire ngo eme. Cyo nifuza nuko nakuyoboka, cyo nifuza nuko nakuyoboka iminsi yose. Icyo saba wewe Mana, les priorités. Mereko mbyago les priorités. Biramugenza wangu kirusha agaciro kurusha ibindi no gutunga umwami Yesu. No kugira gute? No gutunga umwami Yesu. Ibindi binakufuata baadaye. Tuvuge ngo eme. Nukuvuga ngo nari nkiri muri cyane ariko ndebye bitotsi mufite. Sangane ngaho naje kubaremerera. Gusa cyano nawe sinzamwemera ngo nkomeze ikiganiro twicaye. Ariko nari ngifite umuvuduko. Nimugire ngo eme. Kandagi haleluya. Ketalonda zangoya angila lwa papi pakotata telemari de dinia. Turashaka uruziruko les jeunesses ivuguruwe mu bitekerezo. Que renouverait dans leur pensée. Bavugurutse bafite imitekerereze y'ubwami bw'Imana. Itekerereze y'abadayimoni, itekerereze y'isi.
hari ikintu nariko mpabwa twemewe uracihanganye kamvuge bibiri gusa nimugire ngo eme mvuge ibintu bibiri hari ikintu nariko mpabwa nagiye ku bakobwa sinzi ukuntu nari mbareze ndaseka kandi abakobwa biwacu no bantu bari barahinduye nka comportement cyane nimugire ngo haleluya ndabwira ngo umuntu agomba gusa n'uwo ari we ngo kuko iyo uhinduye indangagaciro zo gusa nawe ngo ubuhushije ibintu byinshi nimugire ngo eme ngo kuko umuntu wese ngo Imana yamushiriyeho uzamukunda bitewe n'ico akunda ngo igihe rero ngo wanyuranyije uriwe ngo uzahora mu buzima bubi tuvuge ngo eme ngo kuko umuntu ngo azakwibesha hazi ngo urya yabonye ni wowe ngo kandi wewe wamwangirije ngo uzoza wigumira ukumeze ngo kuko ukumeze ngo hariho ugukunda ugukunda rero ngo niwe mwohura mukazabana neza kandi munezerewe ngo kubera ngo yagukundiye ukuri tiyagukundiye uko wihinduye ngo uko wihinduye yagukundiye ico ngo yokubera ijaribu ngo kuko yagusanze udasukuza Ese amakuru ndayavuze nono nimugire ngo eme nzantanga ubuhamya bw'umukobwa umwe uzusetsa kurusha abandi ngo yari umukobwa ngo yagiraga ibiberi binini cyane ngo arangize ngo ababo bamutoteza bamucamba ngo nibyo biberi bigute tuvuge ngo eme ngo uwo mukobwa agira complexe nimba yageza ashweka bikanga nimba yageza agira gute ngo agira ikibazo ariko uca bagenzi be kubera kumutoteza ngo afite amabere manini buce ngo abone umufiance nimugire ngo eme barabanye ndango yatanze ubuhamya ahavuga agahinda yaragira nimugire ngo eme ngo arangize igihe nimba cyari igihe cy'ubukwe fiance ngo amumenera ibanga arambwira ati ariko uzi ico nagukundiye atoye ati jewe ndakindi kintu nakunze nageza mbona amabere yawe ukundangana nkaba ngo mana uriya mukobwa yasanyemera nkamushaka vuga ngo ico kandi ico yakundiwe ico bagiraga gute ese kwa unawari isomo yo mwari mwumvisha ico narivuze nimuzamura amaboko tata lomande salavari gre treshe bandila ese ko mwombwira ngo natinze mwebwe nti mwatinze mwisirimba aho naje mweke ntinde aya andeke naje okwiyangisha abantu nawe ufite ubwenge nimugire ngo eme sigaje akantu kamwe nimugire ngo eme abarambiwe umuzamu amaboko nkabareba kugira ngo nibura umwe kibonge yariya uwa kabiri nimugire ngo haleluya nimuraciyanganye namwe mwarambiwe nimugire ngo haleluya kanzinga igitabo kugira ngo mugire amahoro ya Yesu angifite kubabwira amahame ya Kristo nimugire ngo eme kuri kera nari nagiye mu bindi ariko nari nababwiye kamwe gusa nari nababwiye kamwe gusa kavuga ngo ntukiyorosha kutagira gute kutiyorosha nako konyine ayandi muzandihira itike ngarukino nimugire ngo eme nuko ndashoje ariko ijambo nari mfite ryarire yavugaga ngo muhinduke mu mitekerereze kuko bibiri ico yise ngo mwihane nimumara muhindukire nuguhita uhindura n'ibyo ukora tuvuge ngo eme ugahita uhindura ibintu nukuvuga ngo iyo umuntu yihanye ariko akaguma muri position yararimo aho yageza yicara ibyo yageza areba abatarahinduka kuko ubwenge n'imitekerereze biba bikirirya yarazanye umubiri ariko nashatse ngo mumaze muhindukire mu bitekerezo ibitekerezo zanga ibyo amaguru azabone kugira gute kujiyo mu ibitekerezo bizayabwiye apana kuzana umubiri ariko umutima n'ibitekerezo zarasigayeyo wewe tuba tukugeranyije na mukaroti wavuye muri Sodom ariko umutima we warikoma ko uramenye ngo ntukabe nka mukaroti ngo wahindutse inkingi y'umunyu watu wengi abantu benshi abagore benshi ni ba mukaroti baza mu ikanisa ariko mawazo yao imebaki inje abahungu benshi ni ba mukaroti bitekerezo zabo ibyo bahora bifuza ni Bibiliya hanze ariko bakaza
kiyonelelele Yesu Yesu tuzaja mu ijuru kubana na Yesu. Wowe uri roti kwa mawazo yawe tata ngo muramenya umutazaba nka mukaroti wahindutse ingingiki y'umuntu. Muzi icyo yakoze ngo nuko mu bitekerezo bye yatekereje ibyo yasize muri Sodomu. Umugabo we yari yamusohoye ngo kumbaraga tugende. Hari abantu benshi bazanywe none umuco, abandi bazanywe n'abagabo babo, abandi bazanywe n'abagore babo, abandi bazanywe ariko imitekerereze yabo yasigaye hanze. Be renew in your mind. Sois renouvelé. Naringiye kuba ngo ubwire mugenzi wawe kandi icyo naravuze ngo nzagihana ndireke kuko abantu bakoroganya ari benshi ndimuguma kubahuza mu ikanisa bakagira ingorane. Nimubwire ngo yeme bwira mugenzi wawe ngo uhinduke mu mitekerereze, uhinduke mu mitekerereze nuko. Ariko kubakundanisha n'ikibazo no kongera nkabunga n'abari barakoroganye. Nimubwire ngo eme uhinduke uhinduke mu mitekerereze. Aliyesikia neno la Mungu asimame wima, tumuombe Mungu. Hallelujah. Urubyiruko rwose kubera ko ari mwe nahawe mwebwe ni mupfukame amasengero mupfukame. Umuntu wese w'urubyiruko guhera uno munsi ufata ingamba yo gusengera abandi nabo bagume bahagarare dufatikanye dusenge kuko nabwiye ngo nariko mpabwa ishusho kandi mu buzima bwanje sinapfa kubwira umuhagarikizi ngo ungirire gutya nzamureka ngabaho ntangeza saa 11 tiniko apare tuvuge ngo eme ariko umuntu naye nahawe urubyiruko umutima kumwe ngo baragucika kama numva nkere ishusho nimugire ngo eme none tugiye kubasengera bapfukamye dusenga Imana tuvuge ngo ibamanure mu imbaraga sha n'icyerekezo gisha mu buzima bwabo bazorinde basaza batarakivamo. Reka ntange hari rimwe dusenge. Hindura ibitekerezo Mana mu izina rya Yesu. Y'abana b'abahungu n'abakobwa, abana bato, abakuru,
urubyiruko rwose ruri hano mu izina rya Yesu Kristo uhindura imitekerereze yabo, imitekerereze y'ubwami bw'Imana imanuke muri bo, mu byo bakora, uko bagenda, uko biyumvira. Edobera tandura ngwaya ngaridatikaro pasiko tepa, kandi ubahe imbaraga zo gusenga, ubahe kuguha agaciro mu buzima kuruta ibindi, bagushakana umwete, kandi uza wiyereka buri wese, ujuganiriza buri wese, uha umwete n'imbaraga zo kugushaka mu izina rya Yesu. Imbaraga yose izahaguruka kubarwanya uzayikubite hasi, uzarwanya ababarwanya, numara ushigikira intambwe zabo. Muri ibyo yavuze ngo niwe ushigikira intambwe zacu ukazikomeza, ni wowe ushigikira intambwe, uzikomereze ku rutare, intambwe zabo uzikomereze ku rutare. Data ndagushimiye ndaguhimbaje, ntabaritwe izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Sandi kumanura umwuka musha n'imbaraga nsha mu rubyiruko, cyubahiro k'ibikimana uhereye none ukageza iteka ryose, ni mu izina rya Yesu, amen. Muhaguruke dutange za haleluya zo gushima, muhaguruke mubaze mukomere Imana amashyi mwese, mwese mukomere Imana amashyi. Amen. Tugiye gutanga haleluya, tugiye gutanga haleluya zo gushima, turazitanga kuziza. Niturangiza mbabwira ubuhanuzi, ega amasaha ubundi abandi bazabakesha nyine, nanje nari mbatwariyeho duke, nimugire ngo amen. Hasigaye duke tugakesha. Tugiye gutanga haleluya zo gushima, nindangiza mbabwira ubuhanuzi ku bana bato. Murabyakira se? Muzamura amaboko. Nimugire ngo amen. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Nimugire ngo amen. Jewe ubundi mbona hano bantumira kaza ukubera nyine injiri ya Yesu. Nimugire ngo amen. Ariko jewe mu muhamagaro ndi umwarimu w'abana bato, umwarimu w'iki w'abana bato, kuriya muje nk'ahandi abandi bose bagasiba, none siko biteye ubwoba kuko nzambuga ngo saba abakecuru ukundi bameze nk'ibishimbo byatibye, abantu batangiye kumva ijambo ry'Imana bagira gute gusa umutima ejo wundi warambwiye ngo ndakinanirike Imana. Ariko tegereza umukecuru ufite imyaka 70 watangiye kumva ijambo ry'Imana afite imyaka 7, uko ntiyatibye ibishimbo byatibye bashiramo inkwi zingana gute, umutima urambwira ngo se travailler beaucoup mais quoi per rendement le production cyangwa se ugaproduce tuntu duke, ngo ari ubonye urubyiruko ntabwo ngo c'est bonne quoi, c'est bonne terre, c'est bonne semence, n'ubutaka bwiza bwo gutera mu imbuto. Nimugire ngo yeme nuko aba mwebwe nzambafata nk'ubutaka bwiza Imana ibishize kugira ngo butegwe mu imbuto imere, kandi imere ifite ubwiza, ifite n'igikundiro. Nimugire ngo amen. Naho abanzi Imana mukabareka, ariko nabo nzanizera ko Yesu azobakiza, kuko ejo bundi nari ko mpudumiye ndabona none ndashaka muri timu kubamwe abakecuru bakijijwe. Tuvuge ngo amen. Kubona umukecuru uhindutse ubwo, kabona umugore muto uhindutse ubwo, kabona umusore, umutima warambwiye ngo icyatumye bangwanya barashobora akarere ntuyemo nuko nabwirije urubyiruko rwonyine rukizwa rwonyine, abana bato bimwe bakabakanga ibindi bakabayoboza mu bwenge nyine bw'abantu bakuru. Ariko umutima ukambwira ngo nifatama abakecuru n'abasaza n'abagabo n'abagore nkagenda mbonamo bakebake ngo bazinjira mu itimu ngo izaremera imere nk'amabuye, bazoza baza gusa umuntu kubona uwo bangana hamusubiza azabona ibyavuga nta valere. Ariko ubu bwana bazamabushasi ngo mwebwe muri abana, ngo abana batangiye gusenga ejo bundi ngo muziki ngo muzamwicara tubigisha, ujye uhawe ubigisha uvuga ngo ni igisima cyo kubatwara, nicyo gisima muhamuja kugwamo mwamara mugasoma mugapfa ikiziba. Nimugire ngo haleluya. Kandi nti mwobimenyeshwa niki, twese turi abarimu,
ariko umutima urambwira ngo ni abama abantu bakuru ngo bizagira kandi gaciro. Ese kumbagiriye nawe bakica nta makuru gusa mpamvuga ibindi abindi birimo. Reka ntange rero nimara mbabwira ubuhanuzi, siko uzamuka amaboko. Ubuhanuzi buravuga ngo Imana wirashaka guhagurutsa abana bato. Irashaka kugira gute? Guhagurutsa abana bato, kandi bizabashiremo umuriro utazabasha kwitaho. Nimugire ngo yeme. Ubuhanuzi ku bakecuru n'abasaza n'abagabo. Imana yaravuze ngo kubera ko yagoragoshe ngo abantu bakuru bakayinanira, wigiye guhagurutsa abana bato, ngo ari ku muntu uzabitanga kubarwanya, ngo Imana izimanukira kumugwanya. Ubwo ni ubuhanuzi. Nimugire ngo yeme. Ndongera mbasofe ndabwira abagore n'abagabo, nugira ingorane ntuzi ko ari nk'ingorane ariko ari amahirwe, ukabona umwana wawe arafashwe, wamara ukaja muri mbino zo kumurwanya, Imana ngo izahaguruka kukwigwanyiriza yonyine. Amen. Nimugire ngo amen. Umwuka wera yanyeretse ndi ku musozi. Nimugire ngo amen. Mbona ndi kumwe n'abana bato benshi ariko cyanejeje kuri bo. Nimugire ngo amen. Ukumuhamu wabona ni beza gusa. Nuko nari meze nka ruraje. Tuvuge ngo amen. Nariko mbona mpangira guke. Nariko ngira guke gusa ukuboko. Bose mu cerekezo kimwe mu muvuduko ariko naravuze dutange rero y'uruziruko. Nimugire ngo amen. Tukiruka ucya twaje guhekantu gucya nkagira guke. Aragara nimugire ngo amen. Bariko bashika gucya bose bakamahidwa bakamabahacacerekezo. Yo ndavuga ngo ariko nararushe shizo irwanganyira abakecuru n'abasanga ngo ndaberekeze ukunzajaye. Nimugire ngo amen. Mukambira tereka he genda uzawereka abana batizira abandi ubareke. Haleluya. Bwira mugenzi wangu Imana nawe gufiteho umugambi. Imana bafite iki? Imana bafiteho umugambi. Zoruha mpurukino. Tuvuge ngo kuganda cyaririya zoruha mpurukino. Nimugire ngo haleluya. Kuko singiye kubabwira plan ariko kandi ndima kurambwira ngo akaziriya. Hari abasore mu ngana ariko bo umwe gusa mwohereje hano yo batraininga. Nimugire ngo umwe kandi mu ngana. Tuvuge ngo yo bahicyerekezo kandi agihagazemo kurenza icyo muhamutekereza. Nukuvuga ngo rero kiza kimbabaza nukuzamba kababipa na maranga bambasiga akwa abana bo mbasize. Ariko mwuka wera n'umurezi. Mwuka wera niki? Umuntu wese uzagira umwete wo gushaka Imana kandi atayishakiye mu kivunge akagira umutwaro n'inyota gushaka Imana. Kandi ndabaha ijambo rimwe, muzirinde kwiyerekana. Muzirinde kugira gute? Nibigushobokera uzosenga amasengesho y'ibanga menshi kuruta uzosenga abandi bazi. Ubwira Imana gusa ngo ndagushaka, ndagukeneye, ni wowe nifuza. Tuvuge ngo amen. Nukuri izivuga ngo umuntu ushakanye umwete azagira gute? Azayibona. Zari zo zikurya kubera Yesu. Bazokurwanya nukora amafungo, bazokurwanya bakubwire ngo uragapfu ugiye kwiteza istom. Uzabwira ngo nta istom ibaho y'amafungo. Muza ndimamona abagabo bose aba iyo dusangiye nije ugira apeti gusa nyine nzani akanyabufura kubera ko ndi umushitsi. Zamura amaboko. Nimugire ngo amen. Nzangu bitumutsima nkawurya kumva ndashikiriye notarama gucya ndazanjye umutsima. Nimugire ngo amen. Ariko benshi bazaba bataka kandi umubajije
wari wamara nibura icumweru uri mu masengesho. Nukuvuga ngo je sinzi ko notekereza amasengesho y'icumweru ngo nyaharure mvuge ngo ni kangahe sinzi amasengesho y'icumweru keretse seke kunza gusenga mpamwe amazi, ariko hari igihe nzamvuga ngo leo nitafanya seke. Nimugire ngo embe kuko aba bose mpambabwira mpashaka kubabwira nasenze amasengesho aruta yabo, ngafunga ibyumweru bibiri nkagira bitatu ntari jya kantu nakamwe amazi yo mu ruzi nkazanyamo. Ubundi nuko ntabayana ngo mbigishe uko bazabafunga. Nimugire ngo embe, ariko icyitonderwa ngiye kubigisha ni kimwe kuko mbasize kera umuriro watse. Muzamura amaboko umuriro tumva. Amafungu yanga ikintu kimwe, bwira mugenzi wangu umururumba hasi. Iyo umuntu avuye mu mafungu ko murabyumva niho ubwenge bwose buba, aho niho umuntu azatsindira urugamba rw'amapepu n'amagambo. Nuva mu masengesho uzirinde gutema kawunga, uzirinde kuja ku muceri barajije ngo wawo reka tuza. Bwira mugenzi wawe ngoroha baza worohe. Iyo apeti uvuye mu mafungo y'iminsi 3 ni nyabake, genda uhenda nyoko cyangwa iso tuvuge ngo eme umubwira ati papa wambaye kuri 500 nkagura ngutuneke, yego ubanza uryo tuneke tworoshe. Nugira ibahati mukaba mufite imbaraga z'icayi ubwo tomera icayi, yego mw'icayi kidashushe cyane kandi kitagize gute dakonje. Nimugire ngo haleluya. Nugira ibahati ugasanga iso yakoreye meshe hagwe n'igihumbi ugure nk'agakopo kiki kamata ukubite. Hano nimba habo turayi tujya tworoshe cyangwa udutoki tujwenze ari twurya. Nurangiza urye natwo duke ntuhage cyane, urinde gusa mu minsi mike ya peti zakwereka ikizagukorera. Nimuzamura amaboko. Nukuvuga ngo rero abantu bazababesha ngo bagwajwe n'amafungo, ntabwo babagwajwe n'amafungo. Bwira mugenzi wawe ngo bagwajwe n'ibiryo. Abagwajwe n'umutsima. Umuntu agwazwa n'umutsima gute? Ni igifu kigize icumweru kitarya, warangiza washika ugahita utangira gutema kawunga. Kuratema kawunga kurajana igifu kibisi kidaheruka kurya cyoroshe, nikigira ngo kigire gutya gishobora gukomerekaho, ushobora kubera iki wagize umururumba. Oroha, itonde ugende gahoro gahoro gumumwe ujye utuntu tworoshe n'utubuto n'utuki. Nurangiza ku mugoroba ujya gatsima gato, nibura nko niba wagaje nk'icumweru, nibura nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 uzabone kurya uhageho buke. Kandi n'urugamba utagira ngo biroroshe, ariko uzapeta ubuvanyiriya uba wasaze, ariko ukayibwira ngo akarero gake. Ukayibwira gute? Akarero gake. Ese iryo somo sindi bahaye si isomo ry'ubuntu? Nimugire ngo eme. Nurangiza uzareba ukuntu uzobyibuha. Nurangiza nuva mu masengesho uzagira apeti, uzuzura n'umwuka. Ariko nushika ukarukubita amaze ikidakagira gutya uzamubwira uzoza uryama unanirwe guhindukira avuga ngo ugwara impishe uyigwara iminyagwi unavamo wumve intambaraga z'umwuka wakiriye. Kubera iki? Wagize ikibazo cy'imirire. Bwira mugenzi wawe ngo gabanya mururumba, uzaza mugabanya. Nayo masomo tubanye no yabigisha kubera jewe kubimenya. Iyo tuvanye amasengesho abo bana bazakora amasengesho y'icumweru ini semaine iminsi 7 batarya babamwe amazi gusa, ariko iyo bavuyemo umwana azagira apeti ngamubwira ngo akarero gake kamugaburira agatoki ngafati rushe nimba rimwe cyangwa 2 yabanje kujya imineke yamwoye ibyayi kamugira utungana guke muri genda aza kubereka izindi saha muza kurira kaba managing gahoro gahoro amaruko barekura. Ariko iyo barekuye umunsi wa mbere uzuhura nabo bose bagwaye, kandi vuga ngo babagwaye impishe. Hari kindi babagwaye ni umutsima mu gifu kitagize tamenyereye kujya. Iryo somo naryo ni iry'ubuntu. Umuntu azasenga akagira ibyumweru 3 akagira iminsi 40, bamwe bazabyumva ari nk'amakuru atarya azamwa amazi. Ibyo ni ibintu zorosha, ariko ingorane
ni umunsi wo kugira gute